Bueno, la verdad es que es una actividad que viene muy bien, aparte por lo bien que se lo pasan los niños, pues porque a los padres nos deja un ratito pues más sueltos pues para poder hacer otra cosa o atender a los más pequeños. Entonces, en general estamos muy contentos con Jolastoki. Oso ondo pasatzen dut jolastu eta oso divertigarria da. Pues lo que más me gusta es pues tener un dibujo delante y luego copiarlo. Y también es entretenido estar haciendo estos juegos. Jolastokia ludoteka antzeko leku itxi bat da, non umeak datuzena ondo pasatzeko, eta uran askotan gurasoak daude beti oso lanpetuta, eta hemen daukate leku bat, non ezagutu ditzaskete beste ume batzuk, eta ondo pasatzen dute. Ze egiten ditugu beraiekin ekintza asko, eta daukatere hemen jolasteko ikusi dezuenen. Ze gauza asko ditugun jolasteko, eta oso ondo pasatzen dute. Printzipioz egunero daukagu holan ekintzan nagusi bat, eta egiten dugu hori, beti usten diegu denbora bat hasieran jokatzeko, eta bukaeran beti egiten dugu ebaluazioa eta beraikin. Eta hori, daukagu ekintza nagusi bat, aurten Capital Grina garenez, dago guztia horrekin erlazionatuta. Eta adibidez, astelen, astearte eta asteazkenetan izaten ditu tailerrak. Gero ostegunetan datorze kanpotik pertsonak, da gaur daukagu jasa. Dago finkatuta 4 eta 8 urtekutako umeentzat. Beti datoz ume txikiagoa beti sartu nahi dira, eta daukagu margentxo bat, 2 hilabete, 3 hilabete egoteko. Bien. Perfecto, además coincidiendo con la semana del jazz, pero bueno, independientemente de eso, creo que para los niños es una música muy adecuada también, sobre todo este tema de Dixieland, y es una bonita música para ellos. Sí. Jolastokian jolasten dut eta denbora daukago jolasteko eta lagun bat badaukagu aprobetxatzeko jolasteko berarekin.